college pun vibro section 4 te nomor ba kibun ma ki bakali ki bakwa ban tip ba pas kelas ayu yo ban apply kita ki post kepada jong kami kelia polis te ngan penbatai hang ne ya baro jong ki post mok pas kelas ayu kan no hadu kan osnem ki bala ban apply bat kan no ma ka shong jong mare ki baro ki bede bat baro ki post jong ka me kelia polis te ya ka kapatikana baik mun bang inisiatif ba hadu andala pelaj advertisement na po Miklia Police mo na po official website baik da pelaj advertisement tengisa yo tinggal tekan ka bang ayo menta dengan pentip ya pi tisa ngab hai gini mo tilara don ngajing kalang inisiatif baik hadin. The following shall be eligibility criteria for recruitment to various posts. Only Indian citizen to Indian citizen kila baik baro on apply. Domicile in Miklia ibadi po Miklia bade are eligible to apply. Candidate should be able to speak, read and write at least one of the regional language. Other qualification as follow. Okay, te kidon lagi jong te ka on branch UB constable, fireman, driver, fireman, MPRO, operator, IRB and signal, operator mechanics. Kasnem kada kat pra hadu arhuai. Plus sans nemo kata kada ka relaxation nam ta ki SC ST. Kan mau kat pra hadu arhuai plus sans nem kalong kat pra hadu ar penerus nem. Te ka educational qualification kada belong pass class 12. Piapa se class 12 ni apply kini pus UB fireman and driver fireman and MPRO piapa se ka pas class 12. Dan nakom ta ka branch AB bade driver constable handyman battalion constable including IRBN kinever ka kaju kasnemi khar pradu arhuai plus sans nem ka pradu arpendru ane bade ka dai class 9 pass piapa se ka class 9 mo kan mau febio e certificate pass class 9 dari class 8 class 9 ka followers bade ka dai class 5 khar pradu arpenyeus nem te plus sans nem pe kan long baja khar pradu life ar te nomor beki ongkin sapen kala tengin sape ya kane ka follower kin change du katno te tang ba ka dei kumnehi te ka haj pede kan mau mo nam ta kishan rang ST including other tribes of Meghalaya ka dei be chispa sanpo new centimeter sadatho kadon katno ta ka chispa sanpo new centimeter kano fit pyaban thoi ta jinjrong te nam ta ki oros pede ki bom dei ki ST kan dei be chispa rupa r centimeter mur ki general category gain nam ta ikan thei kada chispa sanpo centimeter nam ta ki ST including other type of Meghalaya pan nam ta ki we bade kada chispa sanpo new centimeter the shabino measurement of height and chest tang ye pe junta kane Meghalaya Police Central Recruitment Board kane nam ta ka UB on branch constable fireman MPRO operator signal operator fireman wat mechanic tengal da batai phi ba kada be khat phra adu arfuai plus sans nem nam ta ki ST plus class 12 kane ka hai dengan daun batai siswa sanpo nyeun tai senrang KSTSC siswa rupa ar tagi open kentei siswa sanpo ar anta STSC siswa sanpo nyeun tagi open te baro ka ju hi kane ka han ya baro ki pus ta ki marks pada nam ta ka UB ma kanu ba the scheme of recruitment test for the post of UB group indicating the maximum marks nam ta kini event te ka physical efficiency test kare tang siswa mark ka jing mare teka exam kadai lai spa ma ka exam mod ba nam ta ka UB kini ki MPRO ke baro phya ban le ba ya ka exam pule ba kon kreb exam personal interview kadai tang san phomak total baro kolong sau spa san phomang teka jing mare nam ta ki ken chinrang kadai san kilometer phya pandep hapo ka arp 100 minit te nam ta ken thei bade kadai lai kilometer phya mare hapo ka khat khandai minit pri bandep te ki don lagi jong ki mak tel ai hang ne ru Hikshan rang san kilometer pejmo ada biko banyo full mark phapan pandep hapo ka khat khnai minute mun ba khat pra po something kumta habda hapo ka khat khnai be phaban dap tira tam no shi second pla poi no shaka second mun ba phyo full show phyo no khnai phomang da phi poi ar 4 minute shi second phyo pra phomang ar 4 minute shi second adu ar phyo nyo phomang ar shi second adu ar fly phyo nrupo ar fly shi second adu ar sau thik phyo san phomang te ka don la ka mak te phap mare bha ga hapo ka arp saud don pe plara phitam tang second ro phin sa disqualify te ka shong bai gi marks te phap ban le bha te ha ka UB bade la da phi poi yo san pho ne yon ru kam da le than te ka shong bai ha ka exam pila ban le bha ka exam pila ban qualify te nam tai kan thei bade phap ban dep ka nominate pe ne la da phi ko ban yo full mark kamut phap ban dep be khat sau minute hapo wat khat lai point something te phyo spa mark tera tam me khat sau du khat san phyo khan dai pho
khát san hadu khăn rưu minute pin yo pra phâu khăn rưu hadu khăn nhiều pin yo nyu phâu khăn nhiều hadu khát pra pin yo phâu khát pra hadu khát khăn đai pin yo san phamak telada pitam shi second ru sha disqualify te ka exam lam ta kane kendon kap hadu lai teli ki paper kemud tho tang kawi ke exam te shispa mark lai spa mark te khandai 4 minute ka ipor tang kawi hi chu tho ang lai teli paper kabare jongka UBC MPRO baro gine driver fireman mechanic kade kaju ka paper nam ta gine baro paper 1 non kam English papule by English grammar and usage paper 2 nam ta ka elementary mathematics for reasoning ba ka science but ka 3 general knowledge baro de multiple choice by shu pen yong ba ka question paper kan mau pha lai spa mark te paper kre ba gine nam ta ka UB post mo UB constable lam ki MPRO ki driver fireman bar fireman terter mechanic ro te ki ko apply gitu kan mau ha te ka bade jong ka am branch bade ni am branch ka hablun constable driver ro habla am branch te ka snem ka igri ka juhi class 9 pass ka ha ki ka juhi kan mau wa tang ka jing mare ana batai ba ha ka AB bade tang ki batrim mare ba mud ba ken poi ki yo be la tikna sure ka ta te ngara guarantee ka ta pe hang ne ka jing mare ka pet ka song dor ar pa san phomang te ki bale bha ka jing mare ki yo be as san pho kemud lara ka exam kin yo tang prapo khnai phomax kla pass be jarak win bun ma ki ba yo ki ba pass bha ka jing mare pet mo ka written examination ri tang chis pa san phomang personal interview san phomang baro kolong saus pa san pho tenam ta ka AB kemud ba phya practice bha ka jing mare phya pen yo be jaka ar pa san phomax te ka jing mare ka de kum ju hi san kilometer hapo ar 100 minute bat kan thei lai kilometer hapo khat khandai minute te pe hang ne kapor ki bayo full mark hapo ka khat khandai minute yo be ar pa san pho tangmod ba phya practice ba ki jing mare ba san kilometer la kumno filipin poi khat pra minute tam mdei ban poi khat khandai minute 6 second de hapo ka khat khandai minute khat pra point something khat pra point kum ta kai pilipin la te la tam khat khandai 6 second hadu arpho phnyo ar san arpho 6 second hadu arpho phnyo ar pa max arpho 6 second hadu ar phnyo spa nyusan arpho ar 6 second hadu arfly phnyo san pho arfly we hadu arpsau phnyo spa san la tam ka arpsau phin cha disqualify te bun sin kini ki ba poi hang ne ki ba pendep arfly minute bun sin hak AB kim jujo tang we le ne ar tang khat e ki ba yo qualify mo nomor ba kimla shuban be ya kate kamak nomor ba kila tambun ha ka exam ro kimla shuban cover ya kamak subne pe chispa arsan une utai la arsan pho la tam lo pa chispa mak tam te la plus ka exam ro umla shuban be ta ka daw phable bha ka exam phapan unless sakine ki top 3 bidem poi benun poi arpho hadu ahpo arpho minute pitiban la bai arspa arsan pho te hakine hi ki minute pitiban pendep ya ka arpho san kilometer aw ya ka san kilometer ban bandap te la practice bha phila ei bandap bhagane hapok ar phoi le ne hapok ar 4 minute phila abai man bandap ya ka san kilometer te kan the ru kam ju hi ka timing kam ju hi hapok khat 100 minute phnyo ar pasan phomang khat 100 ru khat san phnyo ar san khat san du khan ru phnyo ar spa khan ru khan nyo phnyo spa nyu san khan nyo ru khat phra phnyo san pho khat phra ru khat khandai phnyo spa san atam khat khandai tang second ro phin sa disqualify te exam ko tang chispa san phomak ngane khamsuk ha ngane jingli ru ki mark day class 9 level te kindon be test of elementary knowledge of English kadon ke English khandiat ka arithmetic basic arithmetic bata general awareness te kane ro kade ka multiple choice OMR base paro gibre jong ke AB driver constable handyman kin hable kane UBSI kine kumju UBSI ka snam kade arpoi du arpanyau te plus ke H relaxation gulang sans name kumur hadu life arts name te bachelor degree batch UBSI de bachelor ka haj di kumju hi mdon pharai exam kolong kum ko UBE kadon gajing mara spa mang ka written kolong life spa ka personal interview kolong san pho san pho ka timing de kumju hi mna batai than te ki general written examination bada kolong ba general English including precise writing ginema ki bok tap nam ta ka UBSI UBSI kadon ka general English including precise writing essay writing drafting and question on grammar murba kinedi ki long haban datho
long answer mah hawan atho te sispa san phomak tang gitu khandai 4 minute te paper 2 bre elementary mathematics power of reasoning elementary science multiple choice OMR base kini bre de OMR base chpenyong kini hajrong bane phaban da answer. Then paper 3 general knowledge multiple choice OMR base kanero general knowledge spa mark te kadau phaban lab ha ya ka paper 1 marbun bhag bom lai paper 1 mar kadon ka precise writing essay writing drafting and question on grammar de bun ma gi bom la ya kan la gi bala la ya kan ga ba de ka paper 1 te mud ba la bun ba ha gi ba la ki paper petuan paper 3 ru la yo ba ban qualify jasakan mau ba ki mark sedap ayang tu AB te AB tom don dan kam ru batai AB kanero de kum juhi tenam ta follower nek ram batai re te follower amar ba amdon kam exam re follower te mar kendon be jaka tenam ta follower pade kamdon exam re kadon bitang jing mare shwa ada jing mare kindon sa ka test nam ta kitu gi lara di driver pha ban leja driving test te lara kini ki cook ke bro kan keli gitu kan atau kapor keli spanga cooking spangi bade spang gitu baro washing baro keli ada bang tab deh suppose ke interview te tangkine hi try gi jing pensai gi jonga ada patalo di kisnem gi baro te lada andon nagno brang duna te sa shu comment ngan sa batai biang te nam ta ka full detail bet ke bade spang gine ngin sa yo bet anda kalami bet ka advertisement te ngin sa yo bhai kata ka detail nam ta kine baro ma te tangkine gi jing batai jonga khule jubun